Blubber, we're here at the Pungalay Market. Kailan pa nga solo po so chili for today and see what's up with the people. Let's go! Tayo Ole Fesili, wala pa sa mo le robot dog. Yo te fatu sa ina la tamana pe ya o mai ke fera na dua ya po. Ole Fesili, wala pa sa mo le robot dog. Ni fakar mo par bengi. O yo le robot dog. So le la le kele kwa ya. Robot dog. Ayo ako manga ko o yo fia mawar nga pismisi po. Arwa ko ka la wo fala ya o ber nga. Ole ala le faasamoa nga. Ole faasamoa la me nga fio la. Ole Fesili, ngaring fakar ngol par mengi. Wala pa sa mo le robot dog. Oh, kalau fai. Yor kapok. Ya Samo. The English word for robot dog. Or the Samoan word or kapok. Hi naman. Auntie. Free aunties. Wala sa fakar ngol par mengi lo kya. Wala pa sa mo le robot dog. Lal pa sa mo robot dog. Auntie family mole. Ole macam-macam lah tu. There you have it, Samoa. That is your Ole Fesili for today. Well, we asked the people. You know, we're always buzzing in Parliament that one day the Samoan word for robot dog. Yeah. Well, information no more from the public. Quite creative. Yan nga mga ya kako Ole Fesili. Pero may sa all public. Diba ay? Siyempre ala ko mga instead of us telling them, it's them telling. Well, there you have it, guys. That's the segment for today. Don't forget, subscribe, like, love, react. I love you so many. Yo so.